Markaziyatındагы Maraşlı bir meçitte imam bolup, İslam Üniversitesi'nde baldarga ders verip, Rasul Akram İslam İnstitutunda sabak verip, oşonda öyle bir borborların birinde Kur'an'dan talim verip turgan, şunday bir ulu harekelerimizin birini jogotup barыбыздан boğrubuz kayışıp, yüreğimiz oğurup, içimiz açıp turgan uçur. Biroq Allah Taala'nın takdiri buğa hiç kimimiz eşlik diye albayız. Allah Subhanahu ve Taala'nın takdirine barыбыз moyun sunup iman getirgen insanlardanbız. Ушундай Аллахтын тагдыры экен, бардыгыбыз баш ийет экенбиз. Аллахтын буйругу келгенде колубуздан эчтеке келбейт, моюн сунууга туура келет. Иншаллах сөздү көп узатпайлы. Аллах Таалам досубуздун жайын жаннаттан кылсын. Иншаллах ал ниет кылган жакшы ниеттерин жетпей калгандардын аркасында калгандарга тавфик берип, ошонун ишин улаганга Алла насип кылган болсун. Бул дүйнөдө тагдырына жазылган өлчөм аз болсо дагы, бирок ахлуллахлардан болду иншалла. Кудай Таалам барып жайгаша турган кабырын жаннаттардын төрөсү болгон Фирдаус жаннат бакчаларынан бир бакча кылсын. Аркасында калган уулу кыздардын өмүрүнө, ырыскысына береке берсин. Уруктууган бир туугандарына, жолдош досторуна Кудай Таалам сабырдуулук берсин. Жүрүм турума артында калган сиз менен биздерге көп үлгүлүк момундук сыпаты. Вa'mal ma shi'ta fa innaka mujzi'un bik деп, бул тирүүңдө кандай кааласаң амал кыл. Демек адам баласы ошол тирүүсүндө жүрүм турум менен кылган амалы менен жазаланат экен кыямат күнүндө. Демек бул каарекебизди Аллах Таала Жаннатул Фирдаус менен жазалаган болсун иншалла. Аллаху акбар. Субханакаллахумма ва бихамдик. تبارك اسمك وتعالى وجل ثناؤك ولا الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الله أكبر. اللهم في حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصالحين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amin ya Rabbal Alamin. Tört tekbirde cenaze duamızda özün kabul kılgın. Ahlullah bolğan ya Allah, şol Kur'an'dın hizmetçisi bolğan, karekebizden Allah'ın barıp jaygaşa turgan, ahirettin birinci eşigi bolğan kabırın Firdaus cennet bakçalarından bir bakça kılgın ya Rabbal Alamin. Özüңdün mehrimine, ırayımına bölөгün, jana suroo jooptorун özüň jеңил kılgın. Arkasında kalgan, uruktugan bir tugandarına, üy bile bala çakasına özüň sabırdooluk ata kılgın ya Rab. At-tayyibin, at-tahirin, elhamdülillahi Rabbil alamin. Bi rahmetike ya Rahman.